kulokucelwa ukukhuliselwa nga 20.67 umlawuli wemandla ubone ukuthi avumele ukuthi kufanele kukhule nga 13.61%. Lo 13.61% wakhiwa ngo 7% bekavele asakhona etikwakhe ke nakabala umlawuli ubone ukuthi ngono engede lomunye 6.61% lokwenta lokuthi kukhule ngalo 13.61%. Kepha wena lo ngumthengi wagesi ekhaya wena utawuthenga nga 17.23% itakhulela ngalo 17.23%. Laba bemabhizinisi kutaba 17%, kepha lelemile nje lama facility charge yona itawukhula nge-inflation yeliwe lebikwe ukuthi itaba 4.86%. Inqumo lesisentile singumlawuli wemandla silandzela umthetho lesibekele wona ukuthi sisebenziswe ngawo ukuthi sijube intengo yagesi nangabe khona locela ufake isicelo sekukhuliselwa lo license. Sitawukhumbula ukuthi i-EC ufake isicelo sekukhuliselwa intengo kulomnyaka lotawusuka nga-April 1. Bekungabhekeki ukuthi asifake lesicelo kulesikhathi lesi ngoba beyivele i-tariff seyimisiwe ukuthi itawusuka kuphi iye kuphi. Kepha lo mthetho uyavuma ukuthi nangabe utikhanza ukuthi sowugonyeke kakhulu wena lo provider le service unalo lungelo lekuthi ungapheli nalomnyaka wesibili uye kumlawuli wemandla ufike usibeke lesicelo sakho uchaze izathu ukuthi ayesivulelele asivelele lesicelo. I-EC-ke usifakile isicelo wachaza ukuthi ngalokuthi kukhona benedivumelwano lathenga kubo gesi kule divumelwano tibe sekuyaphela kwabita ukuthi ahambe ayokhulumisana nabo ngedivumelwano letisha. Kule divumelwano letisha letente ukuthi lenzengo yagesi bese siya eDulu la amseka khona indleko takhe tiba sedulu kakhulu. Wabona ke ukuthi ngeke akhone ukuchubeka asebenze ngalokuthi inzengo seyimdulele kakhulu emarket. Waseke ufaka isicelo sekuthi ucela imali lenganga 437.9 billion lathi ngiyo lengamchuba. Le mali ihlukane kabili le mali ihlukene kabili. Leqala ikhuliswa ukuthi la letivumelwano tente ukuthi ikhule le mali nga 175 billion. Kwesibili yakhuliswa ukuthi le mali bekagaze ukuthi utayenta nakulesithi i-under recovery akayendi ubese iba ngaphansi. Ngaloko ngikolo kwenta ukuthi le mali nawe ihlanganisa yente lo 437.9 billion. Kepha umlawuli yena uthi tena kabuka ukuthi angavuma imali lenganani kulo 437 billion. Wabona ukuthi kungcono abavumele ukuthi bakhulise ngemali leng 211.8 billion hayi lo 437 billion labe kade bamcelile. Lekusho ukuthi imali ekubheke ukuthi bayende nakuphela umnyaka sebasebentile kufuna bente imali enganga 3.69 billion. Ngiyo ke imali lesikhathe ukuthi bayende. Le mali ke yakhiwa icephu letehlukene tale tariff. Icephu secala ngile sithi facility charge sona sibheke ukuthi sente 84 billion. Icephu sesibili le energy charge lo gas lesimdlako nje sibheke ukuthi yena abe 2.8 billion. I-demand charge sibheke ukuthi yona ibe 525.7 million. I-access charge ibe 182.4 million. Ngibonge lokwenda lo 3.638 billion lesikhuluma ngayo. Lokhu ke kwenta ukuthi kulokucelwa ukukhuliselwa nga 20.67 umlawuli wemandla ubone ukuthi avumele ukuthi kufanele kukhule nga 13.67 nga 13.61%.
lo 13.61% wakhiwa kuno 7% bekavele asakhona etikwakhe ke nakabala umlawuli ubona ukuthi ngcono angene lomunye 6.61% lokwenta lokuthi kukhule ngalo 13.61%. Kepha wena lo ngumthengi wagesi ekhaya wena utawuthenga nga 17.23%, itakhulela ngalo 17.23%. Laba bemabhizinisi kutaba 17%, kepha lelemile nje lama facility charge yona itawukhula nge-inflation yelive lebikwe ukuthi itaba 4.86%. Uma sihamba ke sikhulumisana